Tiene ken muri drug pushers na di ila operasyon. Esta el ya asigura el nuevo Insilao Regional Director del Police Regional Office 9, Chief Superintendent Billy Beltran, na entrevista del news team con él en antes aga. Asigun con Beltran, antes de tiene kanila ken tumba, él asegurau que una tumba el mga negosyante de droga na syudad de Zamboanga y otro probinsya. Antes pa pwede escapar na di la operasyon, por eso debe cambiar ya di ilang mga maltrabaho. This time, talagang papatindihin namin ang gusto. Posible ba may mamatay na pusher or... Yes, of course. Hindi namin sasadyain na kwan, but we will just make sure na between us and them, sila ang mamamatay. Kapag ka na-encounter na, kapag ka okay. We'll just make sure that we are prepared. Yari itira pa el senior officer del incoming Chief PNP, que el Procura Asigana con el guerra contra droga, como cosa mandato del incoming President Rodrigo Duterte, quien bien no quiere con el droga. Él habla pa que grande ayuda el bounty del 1 billion pesos que el dale si Duterte para con aquellos quien puede matar con el más de 200 mga drug lords na entero nasyon. 5 milyon kada drug lord, 3 milyon con el de este mga seguidores y 50,000 para con el mga ordinaryo drug pushers. Yes, of course, because hindi naman, sila rin naman ay nagtatago, sila rin naman ay nag-iingat. We need talaga all the resources that we could master para matukoy sila kung nasaan sila, para mapasok sila, para sila. Now, big part ng weapon namin laban sa kanila, yung information na makukuha namin kung nasaan sila, saan sila pupunta, para aabangan na lang namin sila. Pero yaasi klaro si Beltran, que hindi sila basta-basta matakot con este mga drug pushers, si hindi también kanila imbesti. When they see yung sincerity ng programa, when they see yung campaign natin na nagsisimula na talagang we hope na sila na mismo ang would consider na maghanap na ng ibang kwan. Okay? But as I said, kung sila yung gustong to fight it out with us, hindi po pwede. Okay? Hindi po pwede. Talagang habulin namin at hahabulin sila. Tiene también ele amenazo hasta con el mga pulis quien envuelto con el negocio de droga na syudad y asa el presidente Duterte ya hablaya con este mas temprano pa. We are also particular about law enforcement na na-involved dito. Okay? Yun, mas lalo tayong mas mahigpit sa kanila. And just like the President said, we will be harsh. Ultimo problema del sugal, como el video carrera o apol-apol, el hindi asigun sila daskan sa kuhi. Yari kiriya asigun el general, con el diso yung mga commanders para dali el lista del dila mga targets para el operasyon. Albert Luna, Dateline Zamboanga.